Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, ham bereketleri bulsun har barchalarыбызга da. Bizni yo'qdan bor etib rizqlantiruvchi, bizga baxt da beruvchi, bizga baxtsizlik da beruvchi, bizga salomatlik da beruvchi, avru da beruvchi. Allah Teala'ga hamd sanalarimiz, maqtovlarimiz bo'la ko'rsin muhtaram kardeşler. Handayin onun ilchisi Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga ayrak turlarimizdan chiqqan salavat şerifelerimizi irşa ko'rsin. Muhtaram kardeşler, Allah Teala cuma günlerimizni mübarek kılsın. Indi izgi tilekler, murat maksatlar bilen bugün şunda kilsek, şularga erişirge nasip eylesin. Avrularga Allah Teala şifa bersin. Bugünkü günde avruçlarımız pek köp. Hamda indi şuшы kişilerge hizmet ko'rsatib, avrularni tiriltirge yordam etuvchi tabiblarimizga Allah Teala indi hayırlı sabırlık bilen işlerge ham şulayık ajr savablarını alırga nasipler eyle ko'rsin. Muhtaram kardeşler, bek de mühim, albatta bunu istan chiqarmasqa kerak. Bu situatsiyaga biz kishilarning avrularına qay vaqtda kilib qaraymiz, shulay bitinde, ammo o'zingga avru tushsa, avru ekanini anglaymiz. Endi kishilar tanishlar izlaylar, bir-birsini shaltiratalar. Mana salalmaymiz atini, salalmaymiz anini, больницага o'rin yo'q, almaylar, kiri qaytaralar, kiri biralar, ko'z oldinda so'lay olmaycha yata, shulay bit Аларга карарга бик авыр. Шуңа күрә Аллаһы Тәгаләдән сорыйбыз инде саклавын, яклавын, чөнки күреп торабыз Аллаһы Тәгаләдән башка бүтән монда беркем бер нәрсә эшли алмый. Прививкада булышмый. Бу очракта күреп торабыз алар да авырыйлар. Табибларга да эләгеп булмый. Дарулар да бер кешегә булыша, бер кешегә булышмый. Ахыр нәтиҗәсе Алладан шуны гына күрергә мөмкин без. Шуңа күрә дә иншалла Аллаһ Тәгаләгә сыгынып, Аллаһ Тәгалә инде безгә хәерлесе белән İnşallah yaşarga nasipler eyleseydi. Bugün inşallah yaşap kitesi sözümüz bulur. Ol da bulsa Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem turunda, anın halkı turunda. Çünkü Rabi'ül evvel mevlid ayları bara bizning, hem şuna göre biz indi kübrek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem turunda sileşip, kübrek anı iske alıp, anı sıfatlap, şulay bitinde belki bilgenimizni yangartıp, bilmegenlerimizni irenirge nasip bulur. Muhterem kardeşler, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kim so'ngul deganda de biz indi elbette anı Peygamberimiz deb aytamiz. Allohning elchisi deymiz. Allohning elchisi degan so'z bu demak Alloh Taolaning eng ishonchli kishisi degan so'z. Shu yer yuzida. Alloh Taola o'zining so'zin aning orqali bizga yetkazdi. Aning orqali Alloh Taola bizga murojaat etdi. Demak Alloh Taola anga cheksiz ishona şuşu peygamberine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Çünkü ishonmagan kishini shunday javobli ish bilan jiberib bo'lmay. Agar Alloh Taolaga ishongan ekan, agar Alloh Taolani saylagan, ani yaratgan ekan, demak, muhtaram kardeşler, eng loyiqli, eng go'zal, eng yaxshi kishilardan sanala ol şuşu yer yuzida. Shunga ko'ra bizdan so'rasalar, eng yaxshi kishi kim yer yuzida desalar, biz bir sheksiz Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem deb cevap beramiz. Albatta, peygamberlerge arasında biz ayrıma qo'ymaymiz. Ammo Alloh Taolaga yaqinligi arasından Alloh Taola o'zi aytdi. Faddala ba'duhum ala ba'd. Allarning qaybirlarini Alloh Taola qaybirlaridan istin qo'ydi, yaqinlik bo'yicha. Peygamberlik bo'yicha tugul. Allar bitinisi ishlarini tegiz boshqardilar. Bitinisi jannatli. Ama Alloh Taolaga yaqinliklari bo'yicha alarning bor arasında shunday bir o'zine ko'ra darajalar. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem shularning eng xayrlisi, eng yaxshisi bo'lib sanala. Muhtaram kardeşler, albatta aning mana shu aylar tug'an ayi dedik. Lakin ul yaxshi bo'ldi Alloh Taola uchungina tugul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ul yaxshi bo'ldi bizning uchunda. Alloh Taola uchun yaxshi bo'lib, masalan, начальствоga yaxshi bo'lib, kishilarga nachar bo'lgan kishilar bek ko'p. Lakin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Alloh Taolaga da bizga da yaxshi bo'ldi. Alloh Taola qarshında ul o'zi duo qila edi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Narsa de? Allohumma ahsanta xalqi fa ahsin xuluqi. Ya Rabbi, sen mening tashqi qiyofatimni motor etding, endi xalqimni da yaxshi et deb aytaydi. Narsa uchun xalq kerak anga?
Хылык кирәк иде аңа безгә яхшы булыр өчен. Без аны яратсын өчен. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям янында булган бер генә кеше дә аны яратмыйча китә алмады. Аның белән сөйләшсә, аның белән аралашса, күңелендә аңа карата ярату хисе уяна иде. Уянмый иде кемнәрнеке? Кемнәр гадел түгел. Көнчел, бозык кешеләрнеке. Аларның яхшы икәнен күреп тә, барбыр үзләренең начарлыклары белән аңа начарлык телиләр иде. Бу аларның күңелләре пычрак булу сәбәпле, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям начар булу сәбәпле түгел. Чөнки аны яратмау мөмкин түгел иде. Аның хылкы, аның шулай бит инсанга мөнәсәбәте, ул һәрбер яктан да яхшы иде. Шуңа күрә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай ук дуга кыла иде. Аллаһумма инни аъузу бика мин мункаратил ахлак, и Рабби, мин сыгынам сиңа, сакла мине начар әхлактан. Начар хылыктан сакла дип. Хылыкның начар якларыннан сакла дип. Кешегә бер вакытта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям авырлык китерергә теләмәде. Күп сүз белән туйдырмады. Әз сүз белән игътибарсыз булмады. Кешегә бәйләнчек тә булмады. Шулай бит кешегә кешене онытмады да. Әгәр дә аның якын кешесе булсаң, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям сине дә якын итте. Менә шундый иде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Һәм әлбәттә шуңа күрә дә аның янында булганнар бөтенесе бер тавыштан, бер авыздан аның өчен җан да бирергә әзер, мал да бирергә әзер иделәр. Шулай Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне үтерергә телиләр дигән хәбәр килеп чыккач, бер кырсаклы хатын, кырсагы күренеп тора инде. Үзенең киемен алып, астан кырсагын бәйләп куя да, баласы төшмәсен өчен кулына пычак алып, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең атын тотып, килеп кенә карасыннар ди. Килеп кенә карасыннар ди. Үтерәм мин аларны ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне үтерергә теләгән кешеләр. Кырсаклы хатын үзенең авырлы икәнен онытып, үзенә зыян килүдән курыкмыйча, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне якларга әзер торды. Бу мөхтәрәм кардәшләр, ярату. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям ярату иде. Бу курку түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аларга бер нәрсә бирмәде, вәгъдә итмәде. Алтыннар, алтын таулар, сарайлар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аларга иман белән яшәгез диде. Минем әҗрем ди, Аллаһ Тәгаләдән диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Менә шулай итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямне ираталар иде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең сыйфаты нинди соң дисәгез, Коръәндә нинди яхшы сыйфатлар бар? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямнең сыйфатлары шундый иде. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хутил гафва ва амур бил урфи ва агрид анил җаһилин. Кешеләрне гафу ит. Аларны яхшылыкка чакыр һәм наданнар белән сөйләшмә, аралашма дия иде Аллаһ Тәгалә. Менә аның сыйфаты шундый. Худил гафва. Бу нәрсә дигән сүз? Кешеләрне гафу ит. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үпкәләүчән түгел иде. Үпкәләүчән кеше белән бик авыр аралашырга. Берәр сүз әйтсәң, хәзер үпкәли башлый, ачу саклый башлый, сөйләшми синең белән китеп бара. Бәйләнә башлый синең һәрбер сүзеңгә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям мондый түгел иде. Кешеләрне гел яхшылыкка чакыра иде. Ягъни аннан начар сүз ишетмисең. Ниндидер сүгенүләр, начарлыклар ишетелми иде аннан. Һәм наданнар белән аралашмый иде. Бәхәсләшми иде. Чөнки надан белән утырсаң, безнең тел белән әйткәндә, дурак белән утырсаң, үзең дурак буласың. Бер вакытта син аңа бер нәрсә дәлилли алмыйсың. Кызарып, бетеп, шешенеп, нәрсәдер кычкыра дәлиллисең, үзең дуракка каласың. Шуңа күрә андыйлар белән нәрсә дәргә кирәк? Ассаламу алейкум. Әтте кит. Ярар. Нәрсә әйтсәгез шул булыр дисең дә, китеп барасың. Чөнки аларга әйтеп файда юк. Бар бәхәс өчен бәхәсләшүче кешеләр, аларга мөһим түгел. Нәрсә әйтергә, кемгә әйтергә шулай бит. Алар өчен менә шушы бәхәс кенә мөһим иде. Мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям нинди соң иде дагын дисәгез, Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инналлаһ я'муру бил адли вал ихсани ва ита'i зил курба ва янха анил фахша'i вал мункар вал баги. Аллаһ Тәгалә әйтә, Аллаһ Тәгалә сезгә әмер итә ди, гаделлек, кешеләргә яхшылык кылу, якыннарга ярдәм итү, фахишлектән, начарлыктан һәм гаделсезлектән Аллаһ Тәгалә сезне тыя ди. Димәк, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям буларның
бөтенесен дә үтәде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям гадел булды. Нәрсә ди? Минем кызым Фатима урласа ди, мин аның да кулын кисәм ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте. Минем кызым Фатима урласа, мин аның да кулын кисәм ди. Бүгенге көндә закон алдында тигез булмаган кешеләр бар. Безнең демократик дәүләттә дә бар неприкосновенность дигән әйбер. Кайбер кешеләргә прокурор да беркем дә хуҗа түгел. Беркем берәрсә эшли алмый. Әйтик, түрәләр бар шулай бит. Аларны судка да бирә алмыйсың, законнар, яңа законнар буенча. Аларның балалары шулай ук кагылгысыз. Ни телиләр, шуны эшлиләр. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кызым Фатима урласа, аның да кулын кисәм ди. Гаделлек Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям өчен беренче урында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям шулай рәтләрне тигезләп йөргәндә сугыш вакытында ук белән тигезләп йөри. Кем алгарак чыгып тора, шуның эченә суга ук белән кырсагына. Бар кирди. Кемдер алгарак чыгып тора инде шулай бит. Йөргәндә шулай ала да берсенең кырсагына суга. Кырсага чыгып тора булайтыр. Кеше нәрсә ди? Миңа авыртты ди. Миңа авыртты ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям күлмәген күтәрә дә сук миңа да ди. Сук миңа да ди, гаделлек. Улай мин син мужик түгелме ди? Улай бит аңа. Суккачын шулай бит. Мин слабак дип әйтми бит ул аңа. Ул кеше авыртты миңа дигәчтен, сук миңа да ди. Теге кеше нишли? Чавап килеп тибәме? Теге кеше тезләнеп аның кырсагын үбеп ала. Һәм әйтә, мин ди авыртты дип әйттем шуның өчен генә ди. Синең кырсагыңны үбәсем килде. Әгәр дә бүген үлә калсам, бу минем иң соңгы эшем булсын диде. Һәм ул шул сугышта шаһид булып китеп бара. Ул слабак түгел, ук белән сукканга авыртырга шулай бит. Ул белеп тора, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа шулай ук суктырачагын. Менә шундый мөхтәрәм кардәшләр, сахабалар шундыйлар иделәр ди. Аны ярату шундый иде ди. Гаделлек, яхшылык аның бөтен халык фигылендә, бөтен гамәлендә, бөтен эшендә иде ди. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, аның сыйфаты шундый. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бик сабыр булды. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә әйтә, Бисмиллаһир-рахманир-рахим, "Васбир галә ма асабака, инна залика мин азмил умур." Сабыр ит сиңа килгән авырлыкларга ди, бу зур эш ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бик сабыр булды. Аңа нәрсә генә әйтмәделәр. Нәрсә генә эшләмәделәр. Намаз укырга да ирек бирмәделәр аңа. Өстенә дия үләксәләре куялар иде. Намаз укыган вакытында өстенә иеп Кәгъбәтулла янында. Хатын-кызлар килеп теләсәң нәрсә әйтеп китәләр иде, сүгенеп, ачуланып. Нәрсә генә әйтмиләр иде аның турында, нинди генә гайбәт начар сүз чыгармадылар. Аның кызларын, кияүгә чыккан кызларын, ул пәйгамбәр дип үзенә әйткәчтен, кире кайтардылар кияүдән. Безгә мондый кызлар кирәк түгел дип. Мондый кешенең кызлары кирәк түгел безгә дип, кире кайтардылар. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, күп нәрсәгә түзде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Әлхәмдүлиллаһ, ул сабыр иде. Ул берсенне дә, үзе өчен беркемгә дә үч алмады ул. Мәккәгә килеп кергәчтен дә, бу шәһәрдә мине кудылар. Китерегез бөтенесен дә хәзер минем алдыма дип әйтмәде ул. Бөтенесен гафу итәм диде. Бөтенесен гафу итәм диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям. Менә шундый иде аның сыйфаты, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә инде ни дисең ул дисәгез, менә шушы Коръәнне укып чыгып, бөтен матур сыйфатларны анда күрергә була. Әгәр дә инде шушы сыйфатларны анда эзләсәгез, аның тормышыннан, сирадан табырга була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямның тууына без шөкр кылабыз. Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләребезне белдерәбез. Һәм иман китергәне безгә бик куанабыз, мөхтәрәм кардәшләр. Чөнки аның дөньяда иң яхшы кеше икәнен бөтен кеше белми. Бүген кешеләр әллә кемнәргә табыналар. Элтон Джон, Фредди Меркьюри, бирок уйлап карагыз, Фредди Меркьюри кемнеңдер кумиры бит, мөхтәрәм кардәшләр. Беләсезме кем икән аның?
Альхамдулилля белмейсез. Мин дурак беләм аның кем икән. Альхамдулилля белмейсез сез аның кем икән. Шулар белән сакланып, алар турында кинолар төшереп яталар, мөхтәрәм кардәшләр. Дөньядагы иң яхшы кешенең кем икәнен күп кеше белми, шуннан мәхрүм калалар. Инде иншаллах рус телендә дә сөйләп китик. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о пророке Мухаммаде саллаллаху алейхи вассалям. Говорим, говоря о нем, мы никак не обеляем его. Он от этого чище не становится. Он прощенный самим Аллахом субханаху ва тааля. Аллах тааля сказал, что он махсум, он безгрешен. Безгрешен не в том смысле, что он ангел, а в том смысле, что Аллах тааля простил его будущие и прошлые грехи. А говоря о нем, мы лишь себе зарабатываем саваб. А ему от этого нет, им не нужны наши слова. Ни пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, ни Аллаху наши слова не нужны. Иногда люди говорят, вот Пушкин хорошо отзывался о Коране, Толстой хорошо отзывался об исламе. Мы говорим, и что? Если бы Толстой не отзывался, Пушкин не писал стихи, Коран и ислам, они что, были плохими, что ли? Они свое место оставили в истории благодаря упоминанию Корана и мусульман, а не наоборот. Они себе очки набрали. Не Коран очки набрал благодаря Пушкину или благодаря Толстому, а они очки набрали, упомянув Коран, ислам, мусульман. Так же, дорогие друзья, и мы. Если мы будем писать стихи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, от этого он лучше не станет, потому что это лучше всех, он и так. Но мы хоть как-то можем свою любовь показать перед ним и перед Аллахом субханаху ва тааля. Себя мы сможем как-то обелить, как-то заслужить прощение тем самым. Поэтому некоторые люди говорят, вот пророк, саллаллаху алейхи вассалям, маулид не справлял, это бидгат. А зачем ему справлять маулид? Он что, будет сидеть самого себя хвалить? Сейчас мы нуждаемся, чтобы мы его хвалили. Он не нуждался в том, чтобы себя хвалить. Мы нуждаемся в том, чтобы его хвалить. Почему? Потому что мы стали настолько грешными, настолько грязными, что вот так вот пытаемся хоть как-то себя обелить, вспоминая пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, вспоминая сподвижников, хороших людей. Ведь не секрет, живя в этом мире, мы погрязли в грехах. Мы внутри них. В кармане у нас банковские карты. Мы уже, значит, в этой экономической системе. Я не говорю, откажитесь, но они у нас есть, эти карты, мы никуда-то от них не деться. Мы кушаем ту пищу, которую нам продают в магазинах. Халяль? Валлаху а'алям, мы не знаем. Следят, но какой-то компонент там все равно пройдет. Мы ходим каждый день, смотрим на гаурат, на открытых женщин, открытых мужчин. Каждый день ходим, смотрим. Вы думаете, это на нас не отражается, что ли? У нас рядом все ругаются матом, абсолютно. Где мы работаем? Нет такого места, чтобы рядом с тобой матом не ругались. Скажите, где у вас матом не ругаются? На кладбище? Это ведь что? Там эти могильщики, знаете, что они делают? Дома матом не ругаются? Возможно. У вас дома, не у меня. Значит, вы дома ничего не делаете, если вас матом не ругаются. Поэтому, дорогие друзья, это все на нас отражается. И вот в этом мире пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, упоминание о нем – это лучик света. Это спасение нашей души. Это попытка хоть как-то обелить себя и приблизиться к нему. Поэтому, дорогие друзья, мы о нем говорим, не устаем говорить. И показываем свою любовь к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Наши отцы и деды в этот месяц справляли разные маджлисы, говорили салаваты. Литераторы писали
поэмы, стихи, нашиды пели в честь пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как могли они выразить свои чувства, так и выражали. Так и выражали. Потому что у них своя способность, и вот они делают так. Те, которые не любят пророка, саллаллаху алейхи вассалям, они тоже выражают свою ненависть. Пишут карикатуры, пишут разные плохие статьи, обвиняют пророка, саллаллаху алейхи вассалям, в экстремизме, в терроризме и так далее. Есть целые каналы в Ютубе, где сидят и поливают грязью религии. Все религии, не только ислам. И про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, снимают даже фильмы плохие, показывая его в плохом виде. Они тоже выражают свою ненависть, то, что у них есть в душе. Или играют таким образом, пытаются хайп поймать. А мы, дорогие друзья, должны показывать свою любовь. Как мы его любим. Как это делали сахабы, сподвижники, радийаллаху анхум. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, брал тахарат, вода не успевала стекать с его тела. Люди стояли и собирали эту воду. С него собирали вот так. Мазали на себя, баракат брали. Не успевала вода до земли дойти. Пока он спал, люди приходили ватой, его пот протирали и хранили у себя, пока он спал. Если он случайно плевал куда-то, на кого-то попадала слюна, они растирали эту слюну, как баракат для себя. Они не говорили фу-фу-фу, там грязь, да? Наджис. Они говорили баракат. И вот так, дорогие друзья, относились сахабы. Когда это видели мушрики, когда они пришли договариваться с мусульманами при Худайбии. Мушрики это видели и говорят, что это такое? Говорят, я никогда не видел, чтобы к царям так относились, как относятся к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. К царям так не относятся, говорят. Что это они говорят? Мусульмане говорят, это пророчество, неужели, говорят, вы не видите? Это же необычный человек. Это, говорит, пророк. Это не царь. Когда один из сторон, которые пришли со стороны язычников, договаривались. Раньше, когда договаривались люди, арабы, они хватались за бороды друг друга. Вот так. При попытке там договориться, там друг друга хватали и договаривались о чем-то. И когда по этой традиции один из язычников, переговорщиков, тоже пытался дотронуться до бороды пророка, саллаллаху алейхи вассалям. По традиции. Рядом стояли сахабы с мечами. Они сразу били по его рукам. Не смей. Не смей даже дотрагиваться до него. Хотя это обычай. Люди говорят, они друзья. В прошлом они были друзьями. Он говорит, ты что бьешь меня по руке? Мы же, говорит, друзья с тобой. Нет, говорит. Все, дружбы нет. Я верующий, ты нет. Все. Дружбы нет уже. Вот мой друг сидит. Не дотрагивайся до него, не трогай его. Не имеешь права, все. Вот так относились к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, дорогие друзья. И это называется любовь. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отплачивал тем же. Души не чаял он в своих сахабах. Он души не чаял в мусульманах. Даже в тех, которых он еще не видел. Как мы уже говорили с вами на прошлом ваазе. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, стремился сделать людей друзьями. Он не стремился их уничтожать, как сейчас пытаются. Мусульмане сейчас хотят уничтожить своих врагов. А пророк, саллаллаху алейхи вассалям, хотел их сделать друзьями. Аллах Тааля говорит, Бисмиллахи рахмани рахим, идфа' биллати хия ахсан, фа иза аллази байнака ва байнаху адава, кааннама валиюн хамим. Отплатить лучшим, говорит Аллах Тааля. Если, говорит, между тобой и между кем-то есть вражда, возможно, вы станете друзьями. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, отплачивал добром. Приходили люди, говорили, дай денег, давал денег. Приходили, говорили, прости, он прощал. Когда Икрима сбежал, это сын Абу Джахля, он думал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, его убьет. Он сбежал, дошел до моря, ему говорят, вернись, попроси прощения. Пророк прощающий, говорит. Он прощает своих врагов. Не беги, он не будет тебя преследовать. Не беги, не надо. Он тогда сказал, действительно,
вернусь-ка я. Что я буду делать на чужбине, да? Может, я вернусь, и он меня простит? Он пришел, попросил прощения, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, его простил. Он принял ислам, стал воином в исламе. Хотя до этого был злейшим врагом со своим отцом. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, даже что сказал, когда ругали Абу Джахля при Гикриме. Он говорил: не ругайте его отца, тем самым вы обижаете сына. Даже запрещал ругать своего злейшего врага, чтобы не обидеть его сына. Он сказал: его отец проклят, он в аду. Да, он так не говорил. Он говорил: не ругайте, ведь обижайте его сына, он же хороший его сын. Таким образом, даже враги становились друзьями пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, был очень мягок сам по себе. Аллах Тааля говорит: бисмиллахи рахмани рахим, фабима рахматин мин Аллахи линта лахум, ва лакунта фаздан гализал кальби ланфадду мин хаулик. Ты был очень мягок к ним, то есть к людям, как по милости Аллаха. Если бы ты был жестким, жестоким, жестокосердечным, то люди отвернулись бы от тебя. Люди тянутся к мягкости. Вы, люди, думаете, что люди тянутся к истине? Вы знаете, сколько сектантов сейчас ходит? Они за истиной ходят, что ли? Макаронным волкам поклоняются. Вот это словосочетание даже мне непонятно. Макаронный волк. Что это означает? Интервью берут на улице. Я, говорю, поклоняюсь макаронному волку. Поклоняются. То есть, вы думаете, они почему? За истиной, что ли? Где там истина-то? Там истины нет. Но люди часто идут за мягкостью. Люди ищут мягкость, добро. Как только они где-то услышат, даже если они чушь говорят, они тянутся. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил истину плюс мягко. Люди шли к мягкости, нашли истину. Это путь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, должен быть и наш путь, дорогие друзья. Не всегда, конечно, удается быть таким мягким. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, он непостижим в этом плане. Но надо к этому стремиться. Поэтому, кто его видел, кто встречался с его мягкостью, у них уже все рассыпалось. Приходили с мечом его убить, видели его разговор, его мягкость, все рассыпалось. Вы знаете, что сахабы хотели делать саджда пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Один бедуин пришел и сказал: «Расуль Аллах, я хочу тебе саджда сделать». Вы бы сейчас поклонились бы перед кем-нибудь? Ну, ладно, начальник – это исключение. Перед ним можно, он же деньги тебе платит. Да? С работы же он тебя не выгоняет. Это исключение, ладно уж. Современный человек, он уже наверное, перед всеми уже поклонился, перед кем можно. Всем ботинки поцеловал, наверное. Раньше существовала такая поговорка: татарин может наклониться только, когда поет коня, с колодца воду берет, только для поцелуя флага и только для намаза. Эти времена ушли уже. Эти времена уже ушли. Пришел бедуин и сказал: «О, Расуль Аллах, я хочу саджда сделать». Он сказал: не подобает человеку делать саджда перед другим человеком. Если бы это можно было, он сказал, я бы сказал делать саджда женам своим мужьям. Но это нельзя. Тогда этот бедуин сказал: тогда разреши мне поцеловать твои ноги. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, разрешил. Разрешил не потому, что хотел, чтобы ему ноги целовали, а потому что бедуин хотел хоть что-то сделать. Хоть как-то хотел приблизиться. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: ну ладно. Не хотел ему отказывать, понимаете? Если бы он хотел, чтобы ему ноги целовали, руки целовали, это бы было предписано в Коране, в хадисах. Нет такого. Нет такого. Если бы он хотел, его бы на руках носили. Он вообще ничего не тратил бы, вообще не зарабатывал бы. Все ему сразу отдавали бы, бесплатно все. Себе он ничего не брал. Он все, то, что у него было, он раздавал. Он был очень мягким, дорогие друзья. Очень мягким. Когда он умер, у него долги остались, представляете? Его доспехи были заложены
у еврея в залоге были, у него денег не было, он заложил. Вы понимаете? Сейчас люди, президенты бегут. Он недавно, президент Афганистана бежал, да? С кучей денег. Там у него деньги сыпались. У нас он где-то там какой-то губернатор бежал, да? Там у него слитки сыпались из самолета. Пророк, саллаллаху, когда умер, там считать нечего было, там делить нечего было. Долги остались. Он себе ничего не брал, дорогие друзья. Он все отдавал. Он говорил, мой саваб, мой аджр у Аллаха. Вот таким он был, дорогие друзья. И поэтому, естественно, его любили. И когда он скончался, были сахабы, которые не могли это принять. Биляль, ради Аллаху анху, переехал из Медины. Он говорит, почему ты переезжаешь? Он говорит, я не могу здесь находиться. Здесь все напоминает о нем. Его следы, его мечеть, все о нем напоминает. Я не могу здесь находиться. Он уехал. И как-то по делам однажды приехал в Медину. Увидев Биляля, заплакали люди. И ему сказали, скажи, говорит, азан. И когда он азан сказал, люди выходили из домов со слезами. Мы, говорит, вспомнили времена пророка, саллаллаху алейхи, когда ты говорил азан, он вел намаз. Настолько любили и скучали по нему. Вот это, дорогие друзья, на самом деле из-за его качеств по отношению к мусульманам. Иншаллах, дай Аллах нам тоже хотя бы частичку этих качеств, чтобы распространять ислам. И, естественно, чтобы любить самого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и нашего Создателя Аллаха, субханаху ва тааля. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم جواد الكريم سميع الدعاء.